Wo asante mantamoso na no kwada nwumre no na enya semode fisa kwanhia esiye ewo kwabre afija empotem honom no na eye asefem efise nurse ni aba wedding frishia aduonu enso ene driver na ono so eka ovanhyenyi ena sa kwanhia esiye nurse ni nanka wo kwa adwuma ena driver ni so tene hyemu adwuma na wo ya nesa masa kwanhia esiye victims na de omo baaye no na omo ye makomaku edunan ana 14 emunsia eye emma metimi akase nipa mienu na ewu driver na twi saka na de yede ne ba ye hwe na wawu na ni otosimi ni owu ye no no pa ya owu no oye staff oye nurse ni awapon ko ba night duty na obehia sankwanhia we oye adwuma wo emergency ha yede ne kokonfa no chi ahomna chia na yenya ntiyese wawu emradom kase kodu ayaresabia ho no na omo busuafo aprepre ne bi ewo ho owura kwabna poku ene Adams Ibrahim ene adom kase atwetwe enkomo the condition dey senior anya easy ne na free ne hase no be si fom ne nyina we abumie na ne mama so sei no so esa apam ho no eno e fon adwuma ran 6 o'clock na otena ka na metina ka memeti ahwa be one hour time frame say wanya accident was nya easy this year kan me bra no mo de ne ko no ena mo de ne koji no ka we ya di balance in 2 days eno ya din samoni we ya motimi abeyi ka na eno ya ade onya ahaka oya ka hoho yenya abegu mamponten ya ka se ne bono nse obi apon enti obedu mampon ye begu mamponten sa no ese yesre ka hoho no de yeba enti wo ba no so wate se an Robert ha anka ase ne adwetia ne mpobi omo haye anu ntina omo ye touch say mate ne ye touch say but onim sa an Robert enti wo twa for omo so ene ma asa de no ekobaaye